Maya payabak po kay ko nga na makiramdam, karing radyo at manalbeking kaya katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngening banalamisa para king Miyerkules ning kalimang Domingo ning pangasubling Mebye. Ang timuring pagmasusyan tayo ing kapitungaldo ning nobena para king piyesta ning Nuestra Señora del Rosario ning Fatima. Ing kaya katamong kapag masusyan ning balala Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Mark Irish A. Santa Ana, Kura Paroko ng Jesus the Lamb of God Parish, Mauli, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Abe-abe tayong kanta, ing dalit a pamuklat. Kaluguran ko kapatad, mititipon tamo, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal spiritu. Amen. Ing ginu mantabeya, kaya kayo. At keka antimuring. Maya pat magrasyang abak, kaya kayo ngan. Maya payabak po among. Kapag nasana ning ginu, ing makipagugnayan niya, kaya katamo. At iya mo kabud makipagugnayan, nunay palalaman pa, ing relasyon tamo, kaya. Inyapin damdaman tamo king ebanghelyo, ya ing pun aubas, at itamo ing sangana, nung makatahid tamo kaya mamunga tamong dakal. We are not just connected, but we are related to one another. Kapatad, si Shantalangeni, ring kaya katamong kasalanan, lalong-lalo na po tang di nayutamo king ginu, di nayutamo mo naman king metong at metong. Anyawaran tamo, ing kapatawaran at pakalulu ning ginu, bata mo maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Ginu makalukluk wana ning iba, gawan mo kaming kalam ning espiritu mo, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Kristo, mamantinyan mo ing sablang bage, kambening upaya ning amano mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu ari ning meto sikluban ampon makiupaya karinga sablang panahon, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa nakatamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo idala nakatamongan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaning sablang kabanalan, patnubayan mo ring pusuming painturo keka. Papanatilyan mo sana king sala ning kekang katutuan, ding sablang linigtas mo, king karalumduman ning keyalan kasalpantayanan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, amabi at magari kambemo, at ning banal espiritu, Dios manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Gino. Pamamasang ibad, king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Hudeya, dintang lakarin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad ing antika nini. Eko malyaring miligtas nung kayo tanggap circumcision, antimo ing aduan ning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang may kibadbaran at may kiargo karela tungkol king pisabyan ay iti. Inya me pikiyari king i Pablo ampo i Bernabe
at ding mapilang pang tao Antioquia, kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Inya linakadla bilang tubod ning kapulungan, at king pamandalan da king sakop ning Phoenicia at Samaria, pemalitara nung makanano lang mga konvertiring pagano. Iti minye maragula tula karing sablang kapatad, inyang miras la Jerusalem, matula ng tinggap ning kapulungan, antimurin ding apostol at ding makatwa, pemalitara karela ing sablang depat ning Ginoo karela. Dapot ding mapilan karing talsal pantaya, akayanib king pangkat daring pariseyo, tinutula at ngara. Ding pagano kailangan lang tanggap circumcision, sukat lang iturong tupad king batas ng Moises. Ding apostol at ding makatwa, mipulong la, barang suryan iting pisabyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata mo king balening Ginoo, at ngini at yutana makatalkad king kilubding paspol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Iting Jerusalem kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalarin na, karin papunta la ring dai ning Israel. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Antimo ing utos king Israel, ban pasalamat king Ginoo, karin ding ari ning Israel, magluklukan la, ban mukum karing karelang sa sakupan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Parangalantaya ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatiliyo, kaya kayo, At keka antimurin. pangipasya king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karingkeyang alagad, ako ing tunay tanaman na ubas, at ingib pa ko yaing mananaman. Pupututan ing balang sanga kung mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, bayang lalo pang mamunga. Malinis na kayo ngeni, pauli ning amanong sinabi ko kay kayo. Manatili ko kanako at manatili ko kay kayo. Ing meto nga sanga, makapamunga king sarili na, makapamunga yamu nung manatili yang makatayid king tanaman aubas. Nung eko manatili kanako, eko makapamunga. Antimo ing sanga, makapamunga nung makatayid king tanaman aubas. Ako ing tanaman aubas, kayo ring sanga. Ing manatili kanako at ako kaya mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat na numan nung makakawani ko kanako. Ing manatili kanako mangariya king meto nga sangang miyugse at langiya. Ding anti kareting sanga, titipunan la at iyugse king api at madulokla. Nung manatili ko kanako at ding amano ko manatili la kay kayo. Aduan yu itang nanumang buriyo at mipagkalub kay kayo. Mipaligayan niya ing impako nung mamunga kong dakal at king makanyan aparalan maging alagad da kayo. Kaluguran ko kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Akuing tanaman na ubas, ikayuring sanga, ing manatili ka nako at ako keya, mamungayang dakal. Mamungang dakal. Pasibayo mayap at magrasyang abak kaya kayungan. And it's good to see you once again. Pangadwa pong beses ni nga pamagmisa kay ni king radio, kay ni king kay katamong radyo ni kay katamong archdiocese. Aga nakakuing niyang first days king seminaryo inyang magumpisa at inlang integration program. Deng balang lulub king seminaryo ating bayo magumpisa ing school year, ing formation year, ating integration program. At metong kareng kayabe king integration program, yapin itang ating initiation. Siguro po tang damdaman tayong initiation, kalupa kareng aliwang brotherhood or fraternity na ating initiation, detang hazing. But buri ko mong, don't get me wrong, we do not promote violence king seminaryo. But ining initiation, yes, pasakitan ding bayong lungob king seminaryo, ikami kanita. At metong kareng initiation, yapin itang gisingan da kaming maranon, 3 a.m., ing i-blindfold da kami, papaglakaran da kami king madalumdum, metong kareng gewami kanita, inyang mag-initiation king pre-college formation year, king PFY, ing kabang maka-blindfold, ating mag-utos kaya kami o ating boses, na magsalita, ban kanita mag-instruct kaya kami. Minabalo nung ninong tukyan mi kanita, kasi aliwaliwang boses, ing magsalita, ing kabang maka-blindfold, patalakaran kami king matas, at palukdangan da kami. Mibalo nung matas siya ba, o mababa, itang lukdangan mi, ing gagawan da pa mo ring abeng seminarista kanita, deng matua or deng senior seminarians, kunwari mo, tanaman lang ating papaspas, abulong, banta, paramdaman ming at kami king matas, at tumakot kaming lockdown. Inyang mumuna kayahintin dyan ita. Inyang mumuna kayahintin dyan, gagawan dang initiation, aparti na ning integration program. Atin kami pa kanita, dapat sabi-sabi kaming mangan, maldita kiyamu, ing pamangan na at king harapan mi, at kailangan, mirasnan ngan. Deng anggang kayabe mi, bana kanita makapangan ngan. Inyaping mumuna kayahintin dyan. But later on, the value of being one with one another. The value of belongingness. The value of respect to one another. The value of atin kang disiplina, the value of loving the member of the community. O iting abalo ko inyapin pala ating makanita. We do not promote violence, we do not promote ing panasakitan la, deng lulub king seminary o miyaliwang organization, karing aliwa organization natin lahat namang initiation, right? Pero ingagawan tamo kanitiban kanita, itang value na igalang, luguran at respetuan ing pangayanib king metong organisasyon, king metong pamiyabe-yabe. Mekad, o ini po yung ulaga na niting kekatamong kapag masusyan ngeni, palalaman ing ugnayan. Palalaman ing ugnayan. Yes, we are connected to one another. Mekad po, inyang linob kami king seminaryo. We are connected kasi at kami king metong institution. You are connected, ikayong magobra, keni king radyo, uling keni kayo magobra. King pamilya, we are also connected. Ating pengari, ating anak. King community, king pisamban, connected la ding organization, uling ating miyembro, ating leaders. Pero may king pamiyugnayan, lalalaming pamiyugnayan nung mayayakit itang relasyon. Mayayakit
ing relasyon. We are not just connected, but we are related to one another. Eya mo kabud ing koneksyon, nung kailangan mayakit ing relasyon. Inya pining sasabyan ng Jesus king ebanghelyo ngeni, ako ing pun aubas at ikayo ing sanga. Kailangan makatahid kayo kanako. Kailangan manatili kayo kanako. Pero eya mo ita, matulay nga pong Ginoo nung mamungang dakal. At itayong bunga na ning mas malalam a relasyon, ing mamungang dakal. Nano yung maging bunga, ning kakatamong pangatahid at malalam a relasyon king Ginoo. Nung nano itang gewa ng lugod, nung nano yung gewa ng malasakit, nung nano yung gewa ng kapatawaran ning Ginoo, yan naman ing maging bunga kaya katamo. That is why Jesus is not just related to one of us, but He is connected with us. Nung ita mo mismo, mayayakit kaya katamo, malugod tamo man naman, ing mapagmalasakit tamo mo naman, ing mayap tamo mo naman, at ating lugod mo naman kaya katamo. Karin mayayakit, itang mas malalam a ugnayan, ne tamo mo kabud ating koneksyon, king apong Ginoo, no ni atin niyang relasyon ing Ginoo, king biye tamo. Inyalawan tamo po, ing kaya katamo ugnayan king metong at metong, king pamilya. Yes, at suya ing pengari, at suya ing anak, pero akit mo, elami kahintindi. Akit mo ating pamipate-pate king pamilya. Kasi ang gala mo kitang koneksyon, pero alang mas malalam a relasyon. Ating malalam a relasyon nung ating intindihan. Ating malalam a relasyon nung ating pamiugnayan, pamidamayan, at pamiyadwangan king pamilya. Kaya kayo pong magobra keni. Nung buri yung mas lalaman pa ing pamiugnayan, you are not just connected to one another, but you are related to one another. Kasi ating kayong metong aparasan, ing kaya kayong obra, ing kaya kayong pangatsu, keni, ban kanita, maging dalan na kayong ipasyag, ing maya pabalita, karingaliwa, through this endeavor, king kaya kayong obra, king kaya kayong gagawan. At makanyan mo naman po sana, king kaya katamong kapulungan, king pisamban, at nung nuka rin tamo man, sana mas akit tamo, ing pamiyugnayan tamo, eya mo manatili itang konektado tamo king metong at metong. Nune, atin tamo ngang relasyon king metong at metong. Uling ing ginuyang magpalalam king kaya katamong relasyon. Nagyang aliwaliwa tamo, nagyang tamo pare-parehas. Pero ing makapagpalalam ning relasyon tamo, yapin itang pahintungulan tamo, ing kapag nasana ning Ginoo para kay katamo. Mamunga tamong dakal, ing bunga tamo, ing ganaka, kayapan, at lugod. Tamo man ayin tinjan ing pangatayid tamo, king Ginoo. Pero akit tamo, nung nano itang bunga na para kay katamo, yapin itang intinjan tala, respetuan tala, luguran tala, ding kaparatamong tao. Mga di tamo, na sana atin tamong mas malalam mapamiyugnayan, yamo kabud koneksyon, nun malalam a relasyon, king metong at relasyon king Ginoo. Amen. Ing Dios iba, yaing mananaman ubas, i Kristo yaing pun at itamu ring sanga, aduan tamong mipnong tiwala, ing dibinong biye, ban magus lubus-lubusan kaya katamu, at nga tamong manigapu, Jesus tune pun ubas, papanatilan mo keng makatayid kaya ka. Jesus tune punubas, papanatilian mo keng makatayid keka.
Para king banala kapulungan, ikalat no sana rin kayang sanga, king mabilugayatu at itay ding sablang tao, bami kabunga lang manatili, ang king biye alananga, ipanalangin taking Ginu. Jesus, tunepon ubas, papanatilian mo keng makatay keka, para karing mga lakal, kapilan man sana, ero pagsamantalan ding manyali, para king pansarili ng pakinabang, ipanalangin taking Ginu. Jesus, tunepon ubas, papanatilian mo keng makatay keka, para karing sugapa na karing drugs at alcohol, makatagpula sanang mangaya patao makasaup lutas king karelang problema, bala makapagbaliking masalese pamibiyebie, ipanalangin tala king Ginu. Jesus, tunepon ubas, papanatilian mo keng makatayid keka. Para kay katangan, binata sana makapakisan metong kang Kristo, banding tao abawra, ing banglo ng Kristo kay katamo, potang akakayarap tala, ipanalangin taking Ginu. Jesus, tunepon ubas, papanatilian mo keng makatayid keka. Tanggapan sana ng Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan daring sablang makayantabi kaniting kaorasan, ring kapagnasan na paralada ring katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming. Karang miyayaliwang programa ng kikatamong radyo at rin makapasubali ng kapagnasan ng radyo ng kikatamong Arkidiocese at rin kapagnasan daring magnubina king Nuana Virgen ng Fatima para king kayang daratang kapestan. Iulino sana king kerya ng maligaya ring kapatatamong mayang na biye lalong-lalo nang inigaganakan tayong 4th year death anniversary ng Domingo at ring kaladwa ng Antonia at Juana Clarin. Ipanalangin tala king Ginu. Jesus, tunepon ubas, papanatilian mo keng makatayid keka. King katahimikan ni dawon tamo, king ginuding kaya katamong maya pakayadwanan. Oy paming at subanwa, maralas mo kesa ng kakaltasan, baking lalong makapamunga, ipagkalumong tanggapan mi ing kekang pamangaltas, king mipnong kapasalamatan at lugod, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dali tamo po para king pamagsadya kareng ayin. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinatay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, Ramana, katulad ng halibuyat ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong ayin, matanggap ya, arapaning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan sana ng ginuiting dawon karing gamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ng lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, ibayo mo kesa na kapamilatan dareting misteryo ning kaya kaming pangakabus. Idala na kesa na king alananggang tula ning manatili ng obra ning kaya kaming talapanatbus. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yo kaya kayo. At keka Yat antimori, nayoreng puso yo. makatanano king Ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pamatulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing purian ampon pasalamatan daka kapilan man ampon nukarin man o Ginu lalo
lalong-lalo na kaniting panahon amiyayin ya i Kristo ing Paskwami. Ampat king pangasintang ning matuang pangataw, mibayo ampon misubli ing sablang binating ning kasalanan, at ing genapan ampon ulaganing biye misubling kabilugan ke kami, king pangayagom mi kang Kristo. Inyasat, maglapo king tulang daralana niting Paskwa, ding sablang tao king mabilog ayatu magsayala, antimurin ding sablang upaya, ampon anghel ning banwa, alang tuknang ngarang midadalit. Ika pining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, itugtog me ing espiritu mo antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, king wane, at bayo na kusang lub dinahuning biyena, king pamaylasa ampon kamatayana, king waning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing kakalugurana at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan king waning kalis. Pasibayo, pepasalamata na ka at pinuri. Dinuwang ning kalis karingkeyang kakaluguran ngana. Kuwanan iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalananggang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Matulat among ipasyag, ing misteryo ning kakatamong kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Inya, ngening gaganakan miwoy o mapakalulong iba, ing kamatayan amponing pangasubli ng mebye, daraw niya keka, iting tinape ning biye, amponing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misalusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala spiritu. Ganakan meoy pa ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Obispo mi, i Pasiano, ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari, ampon diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo.
Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, lalong-lalo na Domingo at Antonia. Idala mula at ding sablang mayango na biye, king pakalulumo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning Juan a Virgen Maria, induning Dios, Birhening Fatima, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Juan Apostol, kambe ng San Juan ning Avila, San Francisco, at Santa Jacinta Marto, at kambe ring sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, apuryan ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya. Kagum ning banal espiritu sablang parangal ampon ligaya keka o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen. Anting metong a pamilya ning Dios, uling may kipagugnayan yat may kisaot ya, kekatamo, maustamo kaya king panalangin atiro na kekatamong Heso Kristo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ganyan mo kami sa lahat ng masama. Ikabus mo kami, king sablang marok, o ipa malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabius kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus ming i Heso Kristo. Uling keka, ing keriya, nating kayo pa yan ang poing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, ampong kakulangan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ampon pisal metungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyan pon mahagari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Gino, manatili sanang parati kaya kayungan. At keka antimorin. Ida kita mong ngini ing kapayapan king metong at ting waga at anda ni kaya katamong pamiugnayan king Gino. Kapayapan kaya kayungan. Cordero ng Diyos, ang nilalangkot, king kasalanan niyaan mo. Pagkalooban mo kami,
Kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios, itiyo ing Ginong Hesukristo, ya ing pun ning tanaman ubas, itamu ing sangana, ding manatili keya, ing mamungalang dakal. Mapalad ta mong ngining manatili at tanggap king kayang banal a katawan. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyakes may nga mano mo, kumayap na ako. King katawan na po dahil na ginutang Hesukristo, isadsad na katamang kang mirastamo, king biyala na angga. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan. Abayin da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan ng sakramento, kaluguran da ka may kit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening pinandit era ka atanggap king sakramento, umekamu man na espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming lugod, so panakesana king kasalukuyan abye niting pamagmasusi king kekeng kaligtasan at tayra na kesana king tulang alanangga. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingidu mantabeya kaya kayo. At keka antimore. At bendisyonan na kayo kayantabe ning kaya kayong pamilya, kakaluguran at pakamalan king biye. Ning Dios alubos mayupaya. Ingib pa, ampo ning anak,
amponing banal a Espiritu. Amen. Iting banal a Eucharistia, midawne o mena kayo king kapayapan, ing tula ning Ginoo, yasan ang maging sikananiyo. Salamat, King Dios. Mayapayabak, kaya kayo man. May payabak po amo.